again. I see video say nail extension tawagi video ne. Hojik say pung nipan tare nungdangi. Ado ay hayingi damakta ay nail extension tawniba. Ado ay nail extension tawagi artist ay yumda ay na pamsa matamda laon na ko matamda mo isda yumda laaga tawbiro ne. Mayam na kayo mapambiro kadi ay description na contact detail. So I didn't have Okay, so hojik filing to galore singdokpa khotokpa amol kai lore aduga hojik se tips haye tips hapto tips diga saigi khujin khoi masu sang to apaba transparent adu nam ko doine ba adu ra kanda mathang step ala hojik lore khujin sem saba oi phang me ta saya thiam mayam do bolam lage di loi singbi re so especially packing dore indula sumaina comfortable oina anytime hing hoigera ayu hoigera mudin hoigera sanguganda thabak chingba ko mayam nei dabnina sumaina chi chalo phang se mai so see in happening nail extension pambiraga de hari description na ko hapsige contact ko hapsige share ko nikali bye bye thank you sini ma'am ngasi suktheng matam sida Monica nails and lashes na yumda smile lakpiraga sugumba service ama khoi da pibibase ai nungai ba phause yam thagat ingai ni aduna miyam si khudong cha ba se lobi ho aduga puna nungai minase